prva kratka pauza, kipca je lačna, še 5 ur, Uroš spreman. Kaj Uroš, kaj imaš tu? Vse se postavlja. Postavlja. Evo, prispeli. To je naš kombi s kolesi. Štikaj motor stari, moje majke mi. Po mojem doping, kakšen napak je tazga, da bo lahko dobro šla. Evo, mi 4 smo ready, samo še uro še čakamo. Ja, evo ga. Evo ga. Rumeno majico čakamo. To je malo čudno, se rumena majica čaka, ampak dobro. Mene zmeri čakaj na štartu. Evo, dan 1 se ne končuje, zdaj pa tuširanje in večerja, jutri pa na Kraljevsko. Evo ga. Še 13.490 višince. Smo trenutno, ne. Zelo, zelo lepo. Piješ v Franciji in srečaš velobar. Ja, ful. Lepo. Lep tempo. Način navijanja. Top. Še ene 3,5, a pa 3. Zelo lepo, nad 2000 smo že. Idemo. Evo ga. Še 1 kilometer, 2,290. Na 2,360 prijemo. Sem pa še neki. Evo ga, prispeli. 2,360. To je pa kar piha. Ljoša, a lahko poveš, kam gremo zdaj? Ja? Ne vem, ti to poznaš, kje moramo iti. Zdaj ti bom pokazal. Tole je kaj? Kako se tole prebere? Kol? Kol d'Izoire. Še evro not bomo za tabo vozili. Vidiš lukno. Ja? 30 vidno revčko tako. Še v lukno. V Lukno. Streziš, ko da si- Ok. A ti veš, kam gremo? Ja, Kam? tam dol. A pa je to uno, just pravo. Ne, 7 stopiti. Hvala, da smo pozvagal, ne. Či so vsi ubriti. Uso še... Ojej. Ajde, gremo tu za zimi. Ne, moje noge. Treba boš obriti. Ja. Ti sve tako lepo. Najbolj dan začeti, da obrijem, a? Špi? Lahko. Evo. Aprut klub ekipca 4. 3 lahki kategorniki in moja malenkost. Težko kategornik. Vedno. Bobo? A vedno se mora en težko kategornik najdeti. Nikoli 2, 3. In pa vedno trpijo.
In zdaj razumemo Žeta, ki non-stop trpi, ki je edini. Idemo. Uroš. Lej tole. 2 Uroš, majko, mila. Jaz nijem dolgo. Kuni gaseri od 14-15 let, to. Daj, objemta se, evo, 2 gaserja. Še eno bele noge, ne? Stanek. Še 2 kilometra. Ni to za nas težko kategornike. Krajši postanek. Zdaj pa big screen. In pa nazaj na kol. Gospoda, spremne kopuške, zdaj so prišli že, so me čakali pol ure. Zebeno že. A je se žebel? A ste spili per? Ne še, pa zdaj. No, aj, gremo naročiti. Dan 5, brez kolesarjenja, gremo sprehodec. Gospod Uroš nas pelje nekam, ne vemo kam. Uroš, kam gremo? Ja. Tja gremo. A ko se imenuje? Tja in na vrh. Pitaj Boga. Pitaj Boga, sam gremo, a? Samo idemo. Dobro. Ja, tukaj bomo pa pol se kopali, ja. To pa je res. To pa ko mi čakamo. To pa Igor najbolj čaka, etko. Nisem vozil, ko je vse zeleno. Ja, pa mene podnjem nič na nogo. To tudi, ja. Kam gremo? Kje imate pa kolesa? Gor, nas čakajo. No, smo v kurcu, samo se dol spustili. Kaj ljubije? Si bom ga zapomnil, No. kaj ljubije, res kaj lep. Res kaj ljubije, meni to zdaj bil najlepši klanc. 2000? Prav mi je umil tudi ful lep 40. izvar. Ne, pa je to že. Ne, to prvi dan. Je bil lepši klanc. A izvart? Izvar, ja. Meni je bil on ful lep za vost. In tako, in tudi razgledi so mi bili top. Izvart je bil za voziti. Načeloma mi je bil lepši kot Anjel. Ne zaradi tega je bil Anjel. Evo ga. Gremo nazaj. Gospod, tlele moraš iti, pa greš pa gor. Vseeno ne bo danes res deja, jaz pa Uroš, ostali imajo, grejo pa na en recovery ride. Evo ga, 200 vatov, baby vati, 138 pulza, pa bo že
grejo na kol, kde gre non. Še 5 kilometrov. Še zmeni smo. Nekaj je okrog 130 pulsa. Uro še ne 90, 100. Ja. Še jutr, soboto bomo pa imeli frej. Še 3 kilometre. Ovira na cesti. Kaj bomo zdaj? Pazite! Ovčke! Op, op! Ne na cesto! Lej! Jasno, tista žurka. Žurka, ja. Dobra ti ta žurka. Gremo, gremo, gremo. Aj, hop, hop. Ale. Nekam bo zdaj ena zbila, majko. Kva so se posrale, sta. Lej male. Aj, aj, hop, hop. Čau, čau. Evo, pa sva prispela. Zasluženo. Evo, ekipca April kluba. Piči gor na etapo. Idemo. Ja, danes bo noro. Velik avto že ob strani parkiran, to je že na 4-5 kilometrov, pa še tlele guža, 2 kilometra, kaj se mi furamo. Noro. Up. To je noro. Koliko kolesarjev, koliko ljudi. Shit. Danes bo, ko en reče, fešta. Fešta. Ekipa je pripravljena, dostave se že pripravljajo. Piščančki se vrtijo. Evo ga. Gremo, ampak gužva. Danes ne bojo komov. Tudi za avtobuse je to fešta. Samo gazi. Fešta. Gužva počasi popušča. Še 10 km. Noro, kasno vzdušje. Noro. Evo, smo nekje 7 km. Tle se dobimo, pa je to nizozemski ovink. Noro. Tole je norišanca. Evo, zato se imenuje nizozemski ovink, ker je zelo velik Nizozemcev. Evo, Nizozemci, Slovenci.
Evo, Već je točno. to je pa hidracija. Po naporu hidracija, sami ogljikovi hidrati, cukor, znači to je ledeni čaj po mojem. Ne probaj. Dobar je, moraš uvijek. To ti prvo testiraj. Evo, pričakujemo Pogačar na padu. Ajmo, čakamo te. Ajde, Pogi! Ajde, Pogi! Ajde! Idemo! Idemo! Ajde, Renko! Ajde, 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 ajde! Ajde, 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 ajde! Evo ih, bravo! Wonderful! Ajde, Boko! Ajde, Boko! No, to pa bo problem pridat. Dolga noč bo. Evo, gužva, čakamo. To je pa zelo dober kolesar. Recovery, s čikom pa pivom. Ja. Evo ga, sobota, gremo na Galibier. Če pa slučajno ne bomo uspeli priti gor, pa na lotereju čakamo profesionalce. Idemo, upam, da ne bo dežja. So že zaprli cesto, je na 7 km pred Latoretom. Jep, 7. Shit. Zdaj, če bomo lahko s kolesi pošli na Galibier. Ja, žal ne bojo nas pustili na Galibier. Zamudili smo, 11:30 so zaprli za avte in za kolesa. Evo, ta se štul, bomo malo se komovčkali. Evo ih te majke.
Pakiranje domov.